tala flava o fa abobonga mo Tala Fou mai le si ufonga le la mo Wellington mo le nei taiao. O le asos fulma le fito Novema lua fe lua tasi. O le sole ua tatalaina aloa i ai le mai vaccine pass o whaamaunga e whaamaoni ai ua whaitu i pui o tangata taito o tasi mo le COVID-19. O le whaatangaina i tangata o na ulu whale atu ino whanga ese i tutono New Zealand ia e mo o miai le whaamaoninga ua mai o na whaitu i pui. O le taimi lava e mai a ato o toa aitu i pui o le tangata. O na saini loa lea i le mai COVID record. E mawhai o na sefe le telefoni al tangata taito o tasi, pe lolo mi foi. A whai e eise mawhua a ngai alai o na le whai se toi pui. E te tau na vala au le numero ala o valu se lau lua whawhitu valu. E talu sanga ina ile mai vaccine pass. E le mo mene e tamaiti lalo ta isfululua tau sanga le mātutua. E iei fo ile au wala e whaatino le tangata o au mau i fafo. Wa mai ona whaitu i pui a mana i eila na mai vaccine pass ai o atulus full faso le umi e whaangai o iai. E ieni vaenga po ono whanga whaitele ese e pe o whaatasinga te tele o au nanga talimalo o pisinisi whaalapo tupotonga ma mawhitanga ta alonga po o whaatasinga whaale loto. E tāpa ile whaamaoninga o tui pui e mawhai na whaongai na iai le mai vaccine pass ai le mo mio na whaongai na pe aulu fale supermarketi, fale talavai, o au nanga umamulu seifua maloloina, ma au nanga mana onga whaapitua, o au nanga mawaipu sau tau mawha, po o pamo penisini. Ele mo miaina foi ia onga, o feo inga lautele, vanga na ai feo inga i vaalele, ele mo mia foi le mai vaccine pass. Pe asa ili ni fale, whaatase ma au nanga fsosoani mo fale, e lalo au nanga whaalapo tupatonga le malo. Mai ono masina le umi o leo ngā, o na ono mo umia le isi tui whaapopo e whaawawai pea le pui ngā o tangata taito o tasi. Mai le COVID, e eisa isi whaamaoninga whaawao malo tui pui o le COVID-19. E mawhai ona malanga i atono i fafo, e mawhai fo ona talo sangaina, pe amo umia e le tangata. E to o lua se lau lua se fululua, tangata fauna whaamaoni le COVID-19 i tutono New Zealand, pe ona whailoina i le asoana nafi. Ele matanga luenga o soifua maloloina, e to o se lau ivas fulfitu i Aukilani, to o lua sfulu i Waikato, to o tasi Northland, to o lua i Lakes, male to o lua i Wararapa. E to o tasi se tangata ilunga to le fitu se fultau sanga le matuana maliu le falema i Aukilani, le fo isa whaasela sila i le asoana nafi, o le asos fulman tasi o Novema, na ave le falemai, mulimuliane na whaiale suenga, ma whaamaonia i le vairusi. Sa whaasila ina fo isa isi tangata fauna mawai taupo, whaapei ma masitone i le asoana nafi, o le tangata le na mawai masitone i le asonga fua, ma le isi tangata lona lua na nafi, na maua umai suenga na whaatonuina. O na saasia si i Wairarapa, le isi tangata mai taupo le na whaamaonia i le vairusi, i le aso ono ma le aso fitu o Novema. E to o ivas fultasi tangata o lo i falemai ua a fia i le vairusi, e to o fitu i poto, mo ngā se tinga aina. Sa lipotia fo ia na nafi se tamai titi se a onga i Aukilani se sae. Na whaamaonia i le vairusi, au ia i le a onga mo se vai aso. Sa whaongaina ia onga nisi o lato au whaingaluenga sinia i le asoana nafi, e sui tūlanga i whaia onga i le i whai o lato tui pui o le COVID-19. O ana nafi len a matai, o na le toe talia ina whaia onga ma au whaingaluenga ia onga i le i whaia o lato tui pui. E meiseo au whaingaluenga ia o onga a mata, ma ana ta ue pule a onga, e ilalo i fole afe lau whaingo whaia onga samu muso. E whaini o lato tui pui o le COVID-19, na ta ue pule a onga le whangarei intermediate. E to o limala na au whaingaluenga samu muso e whai o lato tui pui, pei tai o le asonga fua, na whailoa toa i le to'otonu, e le whai alawani o lato tui, a e sa ma whai ona whaatawa na wena le isi to'otasi, ma i o e whailo na tui, a o le isi atoa i ai le to'olima, o lo aveneo na somalolo o no lo whai ana saile linga, na ta awele presidente o le asosia pule a onga te tai toke rau. O le tele lava o a onga, e fōlinga mai sa mawhai o na lava tā pēna pētai, ua whewai a isi whaala patupatonga ma mawhitanga o tangata, o na opolkala me whaatulanga mō tui pui o le COVID-19. E eini ngā yo inga tau whaasese o lo whaasangasanga tonu i tangata mātutua, e whaaui atu i lunga o telefoni, ma wai un lava ina ngā wele whai tau wafi o tupe, anisi o tangata mātutua,
i se whaamatalaga lo fisa leo le asoana nafi. Na ta waileanga i o ia whainga tau whaasese i tangata mātutua i leitu i sa sa e Waikato. E wala aule au tau whaasese i tangata mātutua. Ma whaasofi e whaapeo i la tau i e telefoni atu e mai se vaenga whale tupe. Olo o ngā lulu e whaapitoa i whainga tau whaasese. Ma olo mo umia la la tau fisosoani. Esu eile tangata whainga luenga la whale tupe leo lo o masalumia i whainga tau whaasese pe ona whaamatala e nei leo. Na mawhaiele au tau whaasese o na whaatali tonu nisi o nei tangata mātutua. Mai u ina whaau ia ia la tau tupe. E ni tau ngā tupe i te tonu o au se tālia. E to oluani tina mātutua. E a whiele to tasi themes maleisi i waihi. Na ngā waila la ta i whaase fuluanu a whetala. Ma se ulu ngali i mātutua i whitianga. E lua se fululima a whetala. Wa whaamana tupea leo i tangata New Zealand. Ina ia tala noa pēi nei tangata mātutua e whisosani ia o lātou malamalama. I tu aingo me tutia ese whaongaina le au tau whaasese po le au ngā hoi. Mai le mawhaiona tāpai leo mawhale tupe ni tu aingo whisosani whaapea i lunga o le telefoni. Na tau fia leo se tino i tupe se fulu wafi tala ma se vaengo ni mea tō tino se tau lea. E no fulata lata i Greymouth, mai se su e ngā leo i se tonga marijuana i le West Coast. Na whaia leo i Greymouth i le luafe se fuluiva, se su e ngā maana mawai se tonga la o marijuana na tutoi tutono le whaleo se tau lele e lima se fululua tau sanga le matua. Na mōlia ma whaasalaina i luna whaafaileleina o ni marijuana whaatase malona umio se whana e au noa masela i sene. E tolu a whetala le sala tupe ma uano whasala i lona ainga mo masina e lua. I lei ungal whaamasinonga maawalunga na ta wai. Samoa se awala whaasolitu la fono e lea tau lea se vai ngā tupe lua se la wa whetala. Ona oni ngā yoinga whaasolitu la fono. Mana whaatonu ina ai le tau fia ma vese o le tino i tupe whaatasima se vaenga o ana mea tō tino. E ta alonga, o le ale ta alo le kapiteni o le au kirikiti New Zealand Kane Williamson e le ta amilusanga le T20 le whaiama initia. O le avela na whaamumue ta pena ai mo ta alonga whaitau lia le amataina le asoluas fululima o Novema. O le tai awana nafi na taunu wai le Black Caps initia mo ta alonga e tolu e amataina le tai au o le asotofi. Tala Fou ia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.